So, we are in the first quarter between Riyadh and Katipunan. Wow, 3 points from Talavera, number 31 of Barangay Doyayat. Steal by Doyayat. Number 17, pull away, yes, that's it. Number 17, 31, Reyes. That's it. And there's the foul. Foul number 6, Deloria. Bonus shot from number 31, Reyes. Steal by Tarocho. 3 points. This is foul. Paula. Foul number 8. Paula number 8. 2 shot of espresso. Naidugma man, jay ubingon. Free. Basket by Perucho, number 17. Kaso na zoom in una. Shot. Katipunan point. Block, number 8. 99. This is foul. Foul number 31, Talavera. Nagbaling nga. Nagbaling ka magbaling nga PBA videographer. Matitilong danton. Ay! Ay! Wow! Naidugma man, jay ubingan. Yes, Reyes. Number 17, to Talavera, number 31, Paulo Ishadi. Yes, basket. 31, Talavera. Pass break. Ilocanong fishball. Fishball no, yeah. Go back! Channel din. Oh na. Ako ulit. Uy, 39. awa mo pa. Basket! We are now live. Official score 11-10 in favor of Barangay Katipunan. Yeah. What coach? Coach Bamboo. Sa mo paano? Ay! Hawak niya ang beat!
Ni Kevin. Ni Kevin. Balot? Balot. Isa. Sigay. Sigay. Marinel kompleto garo. Ate Matet Vlog. 31. Iwan ka na 99. Paso na 24. Hello, Miyahi. Miyahi. This is a foul. Foul ni Met. Foul number 11. Sobret. 15-13 in favor of Barangay Katipunan, and that score was brought to you by Alan Biernet, ang Ilocanong Bading. Sikap. Ika na maulaw ha. Di ba nagsakit yung mata? Yan. 34. Ten, shoot. Yab! 5. Spin move. Number 11. Nakebe! Peralta, 17. Kobe, Tabal. 22, Ramos. Kapay! Pass number 24. 99. Number 99. Dabe! Pangirikan. Number 8. Pass red. 24. Yan. 22. Conceded by S. Katipunan ka mga. Number 17. Peralta. Ayan, 19-13, Katipunan. Number 11. Yes. Yun, another 2 points. Yayat, 15-19. Love you, babe! Upat tibaot. Bakalo! Katipunan. Lauri, sinogsuto nga Rudo. Asap mo dita? Nga Rudo, may din. Ay! Ay! Radi. Hindi, dyan. Paspasa man ako. Ganda raw muna kami. Mag-iapat sa mga ganda. Kiss mo ko. It's 9 seconds to shoot. So, 89 lang. Go, Koba! Go! Mas na yun, kalikot. Go, guys! Gumisampay! Ni! Daddy! Ay, Daddy! So, Puchi, pasok! Pasok na ako. 15 seconds to shoot. Beshi! Wow, 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 wow. Then 11. 31. Shot! 22. Push Ah, out. Daddy! Ayan, 21-15, Katipunan. Go, baby! At ikaw ang pag-agsa ko. Number 17, Peralta. Taray! 31. Itaray mo! Nakaito na ito! Go! Hey! Number 8, Sigay. Kaya mo pro mo mga 31, Talavera. Napaw! Bagi mo na! Boy, bakit alay na? Nelo! Sama pagsuton dandes! Si kami ang idero. Pag-drive ka.
Tablan, yung kayon. Hindi tumano. Naipisukon, di bula, ni Manong Retere. Seconds to shoot. Kasano ka? Tug-tug ng puso, wadangan. Kasano. 31 Reyes. There's a foul. Foul number 11. 2 shots to number 31 Reyes. Second personal foul number 11. Ako kumamukpong. Lakay ko na ita! Dabag ko na dito tabad ko. Shot! Kabit ko na ita! Magmamalas namin yung bandara. Nga, binamalas ni Pupo. Magmamalas. Like, Yes, basket number 16. Di na lang doon. Guyayat na to. ay ang tuke. Walang show. 22. Sanso, baby. Edelin. Hoy, Sanso. Aloy. Gitan. 10 shoot. Bemba. 9. And the first one will be a score. 21-17 in favor of Luyaya. Ana? Umuwi pa dato eh. 23-17 Katipunan. Ako, madam. Siguro ito, baka makasya. Ayo lalay niyo. Marcelo Andor. Yoro. Vive. 10 shoot. Vive. Vive Torres. 4. Chumeka. Ready for second violation. Sino yan? Bakit yung kinigan ni Mama? Go! 2 points. Hawak! Number 3, Vive. Tubam, tuko. Tuko, tubam. Wala nga ron. Goma. 16. Number 17, Perocho. Shot! Kevin. Yeah, basket number 11, there's a foul. Sino naman yung support tayo? Foul number Ayan, 12. 23-21, Katipunan. 6 minutes, 58 second quarter. Yes. Both teams lot pa. Number 7, number 12. Awalo! Foul number 21, Talavera. Second personal foul, number 21, Talavera. 2 shots for number 12, Alcen. Awan sapatos mo ganyan. Awan sapatos mo. 7 arrested in anti-legal gambling operation for violating PB 1602.
Uji. Number 16. Ang maunay eh. Sabot. Intercepted. Ay, very good. Sabing nila. Ano ba yun? Number 7. Number 3. May video? Number 17. Tingin na namin ko. Basket. Number 13. Shoot mo na! 7. Oh, meriendada. Hindi pa nag-iwo ako eh. 21. Yes, basket. Number 11. Ayan, 28-23. Katipunan. Number 16. Okay, one. 26-28. Facebook Katipunan. ng luma. Number 11. Mas pangas na yun. Gatres man o, marugo. Ay, good ball. Tres man o. 10. Apay, araw-araw Pasko? Apay, kinanayo. Excuse me. Number 19. Lay out. Aura! So, number 11. Gagmuna. Beta! 11. Playa. Ay, correct! Hindi nagbuo, may video di pa ng steal. Basket. Number 16. Okay, LGBT click. Hindi na red click. Kasi yung misagin. Kaya ayaw mo, tirup siya yung misagin, yung balay. Number 31. Yes. Masarap! Ayan, 30-28. Katipunan. Sayang ano na? Apay! Tabla Maklatan. Basket. Number 17. Tabla 30 all. Ito mo tadilang ilo ka ng baklo. Kunawa mo agwadya puta, di na pa ko may shot. Foul. Lak! Ang kape-kape damdama! Foul number 6. Time out. Katipunan. Time remaining. As 3 minutes 26 seconds in the second quarter. Visual score. Deadlock. 30 on. Number 6, Gulaya, third personal foul. Gaga, lakadwan. Back to the bowling. Nakano. Apaw, naimot.
Kikik-tutok. Yaman na. Kulakay! Ay, Ben! Lumisampay! Kuray! Lumisampay, bibi! Si Udla kay kut ako sa maruno. Aja gisyo. Katipunan. Maui Wawi! Let's do what you get. Nomor 21, basket. Bessie, lalay kong best. Show mo! Arisa! Alala over ka prem. Aray mo na! Agad! Same ball. Single. 17 seconds to shoot. Oh, kakapso na ba kayo nung nagdapa yung Stepping. 12 seconds to shoot. At di na paglalaing. 21. I love you, babe! Number 2. Mama miss later yaka yun. Pangilinan. Numero 8. Reyes. Kaya po din na pala iya si Dara. Ay, siya umong prem. Ano lang yung hamon? Hindi hamon. Yo, Renzo! Renzo! Siya muna. Kaya po! Nakatayo! Yung lang kayo. Single. Bigato rin! Amano! Siya ko yung kabit din. Awan! Ay, tatay! Pinapalan na. 10 to shoot. Pepe? Eleven seconds to shoot. Yes, that's it. 21. Six. Ngayon, dadalhin niyo ang mag-exam. Pagpalakas ng katinunan. Darasam bibida. Alam. Pau. Foul number 17. Ito ka. Ito ka po. Ika ng cellphone. Ika ng cellphone. Ika mo kaya ito na eh.
Shoot mo. I-shoot mo ditan. Ala! Ba? Ready, yes, Basit. Kasi pinangit. Kasi pinangit na. Laagato rin kayo pabalik sa dayta. Doon yung uminom. Naku, may gumatang nukura. Paldo, 9-7. Talulimi. Sige. 9-7 birthday ka. Kapaldo. Ready and on. Hawak mo ang beat. May kanya yung takal kasi DJ garong kanya yung Ang susukabe. Makano. pakanayo na piyesta. Alive! Number 89, Miyagi. Ay, sorry. Nakado na kaldo. Hindi kailangan sumano amin. Kasi sila patutuntay yun. Ala! Binuyadan! Ala! Ala! Magdaya natin! Go! Tats. Bye, tats. Yun, mahal. Wala ko na kaldo malo. Idadang na kano. Bumarbaran! Ala! Ala! Aloy! Bundara! Ala! Naglambot din Kasi parang isusot ni Kevin, no? Nagmayat! Ano ba? Opo! Lambak stronger! Alay, Jumbo! Basit, number 88. Channeling! Big! Ala! Nagadayo, bibe! Miyagi. Ala! Larsen! Super. Ready now. Daya kang... Three points. Kami ba't padawa, bibe? Number 91, Reyes. Out. Ready muna. Ala! 11, Basit. Ala! Ala! Awan. This is called. Call number 12. Second personal call number 12. Jokit! Ati! Ati! Kampiyan! Jokit! Wala!
Yes, that's number 31 Talavera. Alama, paabot Number 7, very well. Pass to number 18, Ramos. Pare! Yeah. Anong BJ? Ito ba number 12, number 7, number 11. Maraming recognition, number 11, Kuya Ito. Awan subjing. Serotjo. Number 17, Sige! Pagkaman! Kumira. Gloria, number 7. Yes, that's it, number 7, Gloria. Magkayot naman na yun. Nakakukada mo. Anak ano? Petro? Foul, Luzbon foul, number 17, Serotjo. Isa lang Second ba? personal foul, number 17. Uy! Isa mo? Gaga! Nag-dive ka, be! Number 17, to Gloria. Ines, number 11. Number 11. Foul number 34, Yahid. Time out. Yeah. Maraming time na kasi mo. Four. Ang sino pa. 47-44 in favor of Please! Katipunan. Please! Please. Back to the bowling. Ibigay ba yuko? Issue mo! Nasaan na? Shoot! Yes, we got it. Babe! Lady Ramos. Shoot mo! Ika. Shoot! Hey. Apa? Ya, Bab. Ayo. Baba. Kago. Pinukul. Tara. Tugan mo, mama. Ha? Mana naman? Number 11. Yes, you are here number 11. Let up Yes, Debla. 47 all. 47 all. Anya na katahiro. Yahid Victoria. Number 11.
University time of year. Wala na 3.5. Kasi kumakain. Back to the volley. Apay! 21. Derecho. Save ball. 11 seconds to shoot. Number 11. 10. Following 16. Pwede mo ano kayo. 22. 99. Steve 11. Sinara pa ganun. Ending the game number 34, the elite. Letting Grabe niya. Wala na karoon sila. the shot number 2, Elizabeth Ines. That's it. Six, 17, 11. Foul 17, Roger. Third personal foul, 17. Apay na Jimmy! You're so funny. Ten shoot. Let's get that again. Sampu ko! Foul. Foul number 99. 99. And number 8, 24 now. Go, Charlie!
24. 22. 10. 7.2 seconds. 7.2 seconds. 5. And we will remember the score 57-48 Katipunan. May 9. Anak purti. Sino purti? Trabaho. Sino? Sino yan na? Sino purti? Pasensya, pasensya. Napalo na si Malbakwan! Ano yung gusto mo ka? Go, Bessie. Go, Arcel! Kinabal na! Ball 16. Buksan mo ko na. Buksan mo, papasukin. Hawak mo ang bitlog. Awan! Di sudo, di ba? Shoot ko ng lupa. First ball. Ball number 11. Hawak mo ang grip. Hawak mo ang bitlog. Super pala ako! Turo. Pumapanay-panay. Ball 15. Timeout. Katipunan. Awan. Sino ba nga yan? Siya ko ba mong coach kanya? Apo, ano isang rang marod? Okay, ima. Hawak sa labit. Hawak mo.
Kasi din ang anibo. Pares mo ng Payless! Iba kayo! Tell me. Pares Payless! Apa ni Jobset awan, hindi. Awa, mabalinda. Kaya nagkapunga ba dito singgo? Awal! Shout out sa Tanobi. Ay, hamoy mo baga awa mo. Boy, pagkita. Amal na tama. Kanilig. Amal ako. Sige, pang isutan ng rally. Awa. Untay ka sa puno! Sorry. Go big! Go na po. Okay. Diyot. Ayaw na ito rin. Hindi na barto. Paano ba? Dalap-dalap, padala! Nagsalsa! Oo. Napamabing! Tikilay mo ba? Hero! Ay, hero! Hero win! Foul number 21. Register foul number 21. Nataret. Ganun na kang gandara. Tupoy! May may isa? Pura akong 58 na. At tayo, kung 15 mo na dago. Score 60-54. Kamu ka? Ay! 3 points ka sa akin mamaya mo. Asigurado na, alis ko tinituro na tayo. Sama sa inayin na. Hawak niyo ang beat. Register foul number 99. Hawak ko ang pin. Sobra. Number 24. Inayin na. Go BJ! Ay, shit! Love ko ito na! Apa? Love ko ito na! Relasyon! Dad! Mag-game mo ito! Hoy! Wakatik pa lang ang nakamdaman ito! And foul. Foul number 21. Chico! Nay! Pasok si Jed mo. Sumrap 3 points.
rin matupay! Tapi may sarap ko! Magulo ito uminom. Kalma lang. Kalma lang. Iba-iba lang. Hawak mo. May Renzo! Hawak po ko na. Ay! Kabarang kong gandara tunta. Yes! Bando. Talulibi. Apo! Awadi! Awadi! Adi! Awad! Eh! Kasalo? Great, lovely, time. Number 17. Number 17. Yes, sir. That's one in 20 seconds. Nagambit! Cagkot dapat. Grabe ng di ba, Bibi? Grabe. Hawak ko ang beer.
Jenny Lee. Hahawakan ko yung brief ko ng may dalawa. Ay, hawakan ko yung brief. Back to the ball game. Sobra kumahawak kami ko. Time out to shoot player. Lapay lang iyo. Rito pa ay kasi. Ay, Pops! Call number 31. Last warning number 31. 14 seconds to shoot. Hawak mo! 3 points ka to kanya nito. Madaya kayo! Call number 31. Happy congratulations, number 31. Bangko yan! Bangko yan! Bangko yan! Okay na. Later. Time. Baka umalit. 15 kayo. 15 kayo. Number 18. Wait na. Na 18 kayo. Na 18 kayo. Matulog kayo lang muna! Yo. Ito. Ano? Number 8. 13. Kaya, congratulations.